Reka tubifurize kumerwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe muryango mugari wacu. Tugatse rero muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba bikomeje kugenda bitangazwa ku isi muri rusange, ariko twebwe n'ubundi ni bwa buryo bwacu, ni bwa budasa bwacu, aho twebwe twibanda ku ntambara ikomeje gusakiranya uruhande w'igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe cyangwa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni imirwano ikomeje kugenda ihindura isura. Aka kanya turi kuvugana operasiyo zidasanzwe zabiri mu misozi ya Fizi, nk'uko amakuru aturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho. Ni imirwano ikomeye, ni imirwano yahinduye isura, bivuga yuko ahitwa Kishura ngo imirwano yaciye ibintu. Ni hafi y'umuhanda Route Nationale 5 rwose uva ahitwa za Marungu werekeza ahitwa za Katembo. Ahitwa Kishura ngo urugamba rwakomeretse kandi ruba ihurizo hagati y'icyama cy'umutwe wa M23 kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka rero kuri iyo mirwano yabereye muri Sud Kivu, tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi tukiri muri Fizi, turagaruka mu misozi yegereye ahitwa za Tukutuku, ahitwa za Rubonja no mu misozi yegereye za Mura. Turaza kugaruka mu misozi yegereye za Mutokwa n'ahandi hatandukanye, hari mu misozi yegereye za Karimi, imihanda iva Fizi rwose werekeza Karimi. FARDC yo ikomeje kudeployinga icyitwa abasirikare benshi cyane. Ni mu gihe kandi biri kuvuga yuko operasiyo yo kwinjira muri Fizi, yo kwinjira muri Karimi M23 iciye muri Fizi imaze gutunganywa cyangwa gutegurwa ku buryo budasanzwe budasubirwaho. Bivuga yuko M23 ishobora gutungura abantu benshi, igahita yinjira muri Karimi. Turaza kubigarukamo byose, tubyinjiremo tuze kumenya uko bihagaze. Turaza kugaruka rero mu yandi makuru adasanzwe. Turaza kunyarukira mu misozi myinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru, turajya ahitwa Ntoto muri Warikare. Ni imirwano ikomeye yaciye ibintu. Turagaruka mu mikwabu idasanzwe muri Bukavu, tujye mu mitwabu idasanzwe muri Warikare, Masisi, Rushuru ndetse no muri Rubero. Ndababwiza ukuri ko ibintu byakomenetse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura muri rusange. Turaza kubyinjiramo rero ndani ya ndani, mbadondoshe mbabwira uko situation ihagaze. Byose n'ubudasa bwacu bwihariye ndetse kandi bwiganjemo amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse no ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no uba updatinga. Twihuse cyane rero, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ndagira ngo dutangire mu mirwano ikomeye ndetse kandi yahinduye isura muri Fizi, by'umwihariko no misozi yegereye Minembwe. Nk'uko amakuru rero aturuka muri bino bice bya hano muri Sud Kivu akomeje kugenda atugeraho, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'umutwe wa M23 habayeho gusakiranya gukomeye hagati y'iki gisirikare cy'uno mutwe ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Ni imirwano rero bivuga yuko hari igitero cya M23 cyaturutse ahitwa Turambo, abandi baturuka Kamombo, abandi baturuka ahitwa Kakuku, abandi baturuka mu byerekezo byegereza Turambo na Tubagwa bamanuka ku mihanda RP 1315 berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Kishura. Nuko rero ngo Kishura hari icyitwa Wazalendo nyinshi cyane n'abasirikare ba FARDC. Ni imirwano ikomeye rwose, ni imirwano ikomeye ikomeje guhindura isura. Biravugwa rero iki gitero yuko cyagabwe n'abasirikare b'abakomando b'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice akomeje kugenda atugeraho. Bikavugwa yuko uruhande rw'umutwe wa M23 bagabye iki gitero nyuma yuko n'ubundi bari bamaze igihe bafite amakuru yuko FARDC ifite gahunda yo kubagaho ibitero muri ya misozi ya za Kakuku ya kabiri, nk'uko amakuru ari guturuka Iminembwe akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Ibintu rero bikomeje gukomeretsa kandi ibintu bikomeje kuzamba uko umunsi ugenda uzaza undi, niko urugamba rukomeje kuba icyitwa amagasa, niko urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni imirwano rero bivuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ngo ni igitero bari bamaze iminsi bategura mu buryo navuga yuko budasubirwaho. Iki gitero rwose ko mbega we, dore cyitwa imodoka za muzinga, dore cyitwa
imbunda rwose zagiye zifatwa, ndi kubona rwose cyitwa za Wazalendo zikizwa n'amaguru muri no misozi nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice. Bikavuga yuko rero iki gitero cyagabwe nyuma yuko cyitwa FDLR, bivuga yuko rwose yakoze cyitwa amarorerwa akomeye. FDLR rwose ngo aba FDLR 100 bafashe umugore umwe ku ngufu. yewe ibintu ntago byoroshye. Icyitwa FDLR gikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Amakuru rero ari guturuka muri ibi bice byano muri Kivu y'Amajyepfo, imisozi yitwa Baraka rwose biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa FDLR zakamejeje zaciye ibintu. Imisozi yegera hitwa za Baraka rwose ngo FDLR zafashe umugore witwa Niyonsenga Jacqueline, bamufata ku ngufu rwose. Amafoto n'amavideo turaza kubishyira muri groupe muze kubibona rwose. Nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Ni urugamba rero bivuga yuko mama kwa 3 nyuma yo kumenya amakuru yuko muri iriya misozi hakomeje kuba ibikorwa nk'ibyo by'ubunyamaswa, nyuma yuko hakomeje kugenda havuga yuko hariya za Kinanda mu misozi yegereye za Musingiro, mu misozi yegereye za Tukutuku, ahitwa za Kayiba, hose ngo hagiye humvikana ibikorwa bitari byiza byagiye bikorwa na za Wazalendo cyangwa se za FDLR. Biravuga yuko umutwe wa 23 wagabye igitero cyo gushegesha cya kubabaza bikomeye icyitwa abasirikare ba FARDC rwose Kishura, kuko iyi mirwano yabereye Kishura. Bivuga yuko 23 bundi iyi Kishura bashakaga kwigabamo ibitero babanje ikabafasha kuba bafatira imisozi yegera hitwa za imisozi yegera za Katembo, bagafatira imisozi ya Itota neza 100% nahitwa za Makunji, bagafata ahitwa ngo ni ururongalonga rwa Minembwe. Nyamuneka rwose akunze kugaragara abaturage biyororeye inka rwose. Kishura rero habereye imirwano ikomeye cyane rwose nk'uko amakuru ari guturuka muri iyi misozi akomeje kugenda atugeraho. Ni imirwano ikomeye rero yabereye Kishura, bikavuga yuko n'ubundi mama kwa 3 iki gitero yakigabye ndetse kandi ikaza no kugira ku ntego zayo, kuko biravuga yuko iki gitero gifatemo matekwa zitari hasi ya 39 ndetse kandi abasirikare ngo batari hasi ya 93 bahasiga ubuzima, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibice akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Bino ntabwo byoroshye rwose, cyangwa ukuri ko urugamba ntabwo uri buze kura. Amakuru angeze aka kanya ngo nyuma y'imirwano yabereye Kishura, FARDC itumiza imisada y'ibikoresho ngo byavuye ahitwa makuru rwose ngo byavuye ahitwa Kalonda na Rulimba, bizamuka ahitwa za Kiguru na Nengo ku muhanda w'Ituzinari 5. ngo ibi bikoresho rero ngo nibyo bigiye guhita bisitwa ahitwa za Karemberembe, hakongera hakabaho icyitwa isubukura ry'urugamba rukomeye hafi y'imihanda iva mu Nembwe yerekeza muri Uvira, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice akomeje kugenda atugeraho uko umunsi ugenda uza haza undi. Urugamba rwakomenetse kandi urugamba rwahinduye isura. Ni urugamba rutoshye rero 23 iri guhanganamo n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni urugamba kandi ubona yuko M23 rwose uko biri kugenda kose yo iri kugerageza guhangana na FARDC mu buryo bwimbitse kandi bweruye, ariko bikavuga yuko icyitwa intambara iri muri ibi bice byano muri Fizi ngo FARDC uduce tumwe na tumwe kugira ngo ituvemo cyangwa se idusohokemo biri buze kugorana cyane, kuko 23 nta kindi kintu kiri kubitera. Iravuga iti twebwe rwose ego FARDC irabana amayira, ntabwo ishaka ko twerekeza mu byerekezo bya Fizi, imisozi za Karemberembe, za Tukutuku niba bashaka ko tuyifata, za Kayiba niba bashaka ko tuhafata, ariko bikavuga yuko uru ruhande rw'uyu mutwe bari gukoresha tactics nyinshi zitandukanye z'uburyo bwo guhangana na FARDC, cyane cyane aho bivuga yuko ngo 23 yo yabanje guhera mu misozi strategique, kuko urabona yuko uhagaze Kishura biroroshye cyane yuko
watera amakompara mu misozi itandukanye yegereye muri bino bice byegereye ahitwa za Kakungu n'imisozi yegereye ahitwa za Rubonja, utibagiwe Kiguru na Nengo. Nyamuneka bikavuga yuko rero ifatwa ryakishura ku ruhande rw'uno mutwe cyangwa se imirwano yabereye ikaza no gutuma Wazalendo FDL FDNB bahunga, ngo biraza gutanga umusaruro ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice akomeje kugenda atugeraho. Byoroshye ibintu ntabwo byoroshye rwose, urugamba rukomeje kuba amagasa, urugamba rukomeje kugenda. Warikare rero habereye imirwano ikomeye yaje gusakiranya uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 kandi n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ni imirwano nayo bivuga yuko igisirikare cy'umutwe wa M23 nyuma yuko FARDC yari imaze iminsi yoreza imisada y'abasirikare bari barimo barava mu byerekezo bya Byungu, abandi bava mu byerekezo bya hariya rwose za Nyenzira, abandi bava za Mayuwano n'ahandi hatandukanye. Biravuga yuko rero ahantu habere icyitwa urugamba rutoroshye ahitwa Ntutu, ngo M23 yereje abasore bavuye ahitwa za Bihambwe, ngo baza mu gasozi kitwa Muriri batangatanga FARDC. Biravuga yuko aka kanya nibuza ngo nka 60% umusozi wa Ntoto ushobora kuba uri gukontororwa n'umuhande rw'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ari guturuka muri Warikare akomeje kugenda atugeraho. Bikanavuga ko kandi ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo abasirikare ba FARDC, abafatanyabikorwa babo Wazalendo FDL zari zaroherejwe muri biriya bice, inyinshi zamaze kuhikura. Nyamuneka nyuma y'imirwano ikaze ahitwa za Ntoto, abasirikare bari ahitwa Muriri bahikuye. Ni mu gihe kandi ngo nyuma yuko n'imisada abasirikare mutwe wa M23 yakomeje kugenda yongera. Yewe dore kuntu abasirikare bari guta intwaro. Ni ibintu rwose bikwiriye kwibazwaho ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibintu byakomeye rwose, byazambye, byahinduye isura, byakomeye. Ariko nubwo M23 ngo iri kugaba ibitero, ifite ikibazo gikomeye hano muri teritwari ya Warikare, aho ikitwa FDL ngo zagarutse mu ishusho itandukanye niyo twazibonagamo. FDL ngo zagarutse mu ishusho itandukanye niyo twazibonagamo. Ana amakuru yo rwose bivuga yuko bikomeje kugora cyane uruhande rwa M23 kuko udutero shuma tw'aba FDL dukomeje kugabwa ku munsi ugenda uzaza undi. Bikavuga yuko rero ibintu iri buze gushegesha cyangwa se kubabaza bikomeye uruhande rw'umutwe wa M23. FDL rero bikavuga yuko muri no misi n'igisirikare cya FARDC bahawe icyitwa amafaranga menshi, ngo Kisekedi Shirombo yashyize ku ntebe y'ameza amafaranga, yashyize ku meza amafaranga. Nyamuneka yicaje ku ntebe abasirikare ba FARDC bamwe, ababwira yuko icyo bashakaho ari uko bigarurira icyitwa Rubaya, agace gakungaye ku mabuye y'agaciro. Mu gihe Rubaya yaba yigaruriye, biravuga yuko ngo Kisekedi Shirombo buri kimwe cyose abasirikare n'ubundi yasabye kuba bakwigarurira. Bikavuga yuko kwikubitira rero FDL ariyo yahawe amafaranga menshi, kuko FDL buriya ngo Kisekedi Shirombo ayizera nk'umutwe rwose ngo uzi biriya bice cyane. Akaba ariyo mpamvu ngo FDL kwikubitiro yahawe na avance, ngo yahawe na avance rwose. Amakuru yo ndafite yuko Rubaya bagomba kuyigarura, kandi ibitero ngira ngo mwaribonye ko byatangiye ejo bundi, baranabigabye, byashigisha bikomeye M23. Ntago umuntu yatinya kubivuga cyangwa ntago yava muri studio atabivuze. Masisi rero niyo mpamvu iri kuvuga yuko nk'imisozi ya Kishanga, ino misozi ya za Kinigi, imisozi ya za Katuhunda n'utundi duce dutandukanye, bivuga yuko M23 iri koherezayo imisada y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare benshi cyane bagomba kuba bagira gute, bagomba kuba barinda biriya bice byo muri teritwari ya Masisi. Nk'uko amakuru ari guturuka bino bice, kandi bikavuga yuko
muri izi ntangiriro z'uku kwezi aribwo FARDC igiye gukaza ibitero by'indege za drone zigaba ibitero ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 nk'uko amakuru ari guturuka hariya akomeje kugenda atugeraho.